iya. Ngapain lagi si Ipe deket-deket Tong? Tong! Lu udah nipu gue kan? Nipu gimana, Met? Jangan belaga lupa deh lo. Kan Pak Ustadz bilang, salawat yang paling utama itu salawat kepada Nabi Muhammad. Terserah entong. Coba aja lu ucapin salawat Nabi Muhammad, kok nggak Nabi Sulaiman. Terserah. Entong kan cuma nebak-nebak tembok. Gara-gara si demek bocor. Iya. Tukang tipu itu tetap tukang tipu. Nggak bisa. Dukun apaan? Pohon kelapa gue, buahnya 3 tahun, cuma 3 melulu. Pusing gue nih. Mau kawin lagi. Siapa? Lu, Met. Ini, Met. Pohon kelapa gue, udah 3 tahun. Buahnya cuma 3 melulu. Tenang baik. Alah mama kek pret. Mama kek 2 anak memet kie bisa berbuah dari akeh. Percaya orang karo mama kek. Percaya ya, berbuah akeh kudu setoran duit karo mama kek. Setuju ora? Ya udah lu obatin dah tuh pohon kelapa gue. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Pohon, cepet-cepet lu numbuh. Banyak buahnya ya. Gue bandel banget, Tong. Minggir. Ya, mau sabar, Bu. Tong, coba lu bikin ikan koki gue jadi gede. Kalau lu nggak bisa, gue kagak percaya sama lu. Masya Allah, empo yang kagak-kagak aja. Lagian ikan mas koki mah segede apaan? Gue kagak mau tahu. Pokoknya lu bikin gede. Segede apa kek terserah. Segede lu juga boleh. Bawel berisik cepet. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ikan, kenapa lu? Kok nggak mau gede-gede sih? Tong, gue emang gedenya cuma segini. Lagian, kalau gue gede, pasti gue digoreng sama Polela. Gini Polela, dia nggak bakal mau gede. Kalau dia gede, pasti bakal digoreng sama Polela. Udah. Bilang aja lu kagak bisa bikin gede. Alah, ngaku-ngaku pengobatan. Tutup semua nih. Nah, ini si Entong yang gue ceritain tadi. Dia ini hobinya neliti hewan dan tumbuhan. Nah, lu ngobrol deh sama dia, ya? Terus, Pak Sabar mau ngomong sama siapa rencananya? Gue ngobrol sama Fatime dong, ya? Cari kesempatan. Suka sama hewan sama tumbuhannya. Terus Entong tahu masalah penyakit tumbuhan itu dari mana, Tong, belajarnya? Oh, kalau itu mah Tong diajarin di musola sama Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz itu? Iya ya. Iya. Terus kalian Tong ngamalin salawatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman? Diajarin Pak Ustadz itu juga? Oh, enggak, itu diajarin sama kakek-kakek. Oh, jadi yang ngajarin lo itu kakek-kakek, Tong? Iya. Anjing, mama kayak... Mama samperin. Mama kayak aja, jangan memet. Mama kayak jajal. Uji coba, siapa tau berhasil. Bismillahirrohmanirrohim. Salamun. Ala Sulaiman fil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jajal lihat. Guk. Ngapain sih? Makasih ya, udah nolongin penelitian ayah. Ya, apa-apa kok. Tong, kalau ada niat mau jadi insinyur pertanian, saya berani mengajukan Tong untuk dapat beasiswa dari SD sampai lulus kuliah nanti, Tong. Beasiswa?
Makanya nih ya, dengar tuh apa kata bapak itu tuh ya, harus nyontosin Tong. Jangan nyontosin Memet, kerjaannya main dulu. Aja gedek sama dia ya. Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, sabar semuanya. Kita permisi dulu ya, soalnya mau balik ke kampus lagi. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Gue tadi habis beli kambing, tapi kambingnya sakit. Iya. Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, Pak Sabar, Emak, Pak Jamila, entong pamit dulu ya. Harus banget kambing aja. Yeay. Siapa bilang tuh anjing kambing ini? Kayaknya nih kambing sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Jangan dong. Cepetan. Udah deh. Ayo pergi. Salawat yang paling utama itu salawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Ustaz, kalau misalnya tong ngamalin sholawatnya Nabi Sulaiman boleh apa kagak? Tunggu. Berisik amat lu pada. Salawat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam itu boleh-boleh aja. Cuma yang paling utama tadi salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, karena kalau salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu nabi-nabi yang lain dapat berkahnya. Paham? Tong nama si Ipe. Oh iya. Ngapain lagi si Ipe deket-deket tong? Tong. Lu udah nipu gue kan? Nipu gimana, Met? Jangan belaga lupa deh lo. Kan Pak Ustadz bilang, salawat yang paling utama itu salawat kepada Nabi Muhammad. Terserah entong. Coba aja lu ucapin salawat Nabi Muhammad, kalau nggak Nabi Sulaiman. Terserah. Udah cabut yuk. Apa sih entong bisa? Lah gue kagak bisa. Iya, karena lo kebanyakan dosa habis intong. Dasar lu. Waduh. Shot dah. Gorila. Kali ini si Ucup aja yang nyoba. Kan si Ucup belum dapat jatah. Ya udah, lu cobain sono. Ayo bareng-bareng. Ayo. Mau ngapain lu? Tadi gigit lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pipit. Wah, si topan kucing. Tang. Fatime. Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah aman. Pit, waduh, kayaknya seneng banget lo ya main sama Sintong. Iya. Demen, Cang. Alhamdulillah deh. Kalau lo seneng, apa lagi Pak Ustadz? Iya nggak tuh? Seneng main sama maknya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Alhamdulillah. Kenapa? Mehmet. Gue kesal sama si Mehmet, Tong. Dia baca salawat tapi kagak ikhlas. Makanya gue ngejar-ngejar dia. Bos jangan ditinggal, Stephen. Nama gorilanya keren amat. Si Mehmet itu ngucap salawat tapi kagak ikhlas sama dia. Oh ya bener, kalau ngamalin apa-apa tuh kudu ikhlas, Tong.